He rā whakanui mai e nei wāhine o Ngāi Tahu. It's an honour and a privilege, and to know that all that hard work their mum was doing, my auntie, our auntie, won't be forgotten. And her values and aspirations and expectations of health hasn't waned today. Kua whakairia e ara ngā pikitia o ēnei toko toru a tākuta iri Hāpiti Ramsden, rātou ko Dame Aroha Reriti Crofts, ko Linda Grinnell hoki, hei whakanui i a rātou whakapauwera mō tēnei mea ko Te Kawa Whakaruruhau mō ngā nehi. I maumaharau ngā toko toru nui te wā i haramai ki wēnei hui kawa whakaruruhau ētahi rōpu kia whakatipu tēnei kaupapa o te cultural safety, te tiakina ki ngā tikanga aiwi. Aha ko he Māori ahau, tikanga a ngā iwi kato, mā iri Hāpiti Ramsden i ruia tēnā kakano, i whāngai hea a Linda, Aroha hoki, nui te mana. Ko tā Annette Finlay, ko Te Kawa Whakaruruhau he komiti Māori, hei āwhina, hei whakatūturu i ngā marutau a wāriu nei mō ngai Māori ki ngā tūtanga katoa o te whariwānanga o ara. It came out of a Māori focus. A Māori student stood up and said, you talk about patient safety. I want to know how we feel safe as Māori nurses, nursing people of other cultures. And out of that, Iri Hāpiti went to her whānau, and it was her grandfather who gave her the name Kawa Whakaruruhau, cultural safety. Hei āpiti hanga ki tēnei hui, neke atu i te kotahirau o ngā tauira, kua uru ki ngā mahi tāpuhi o tēnei tau. Ko tā Ivory McEwen, ka waia haere ngā tauira ki tēnei kawa. Te Hāpiti Ramsden has developed that in her thesis, and we've carried out that through our delivery and our nursing curriculum. So here today, our pohiri was for, our mihi whakatau was for our new cohort. We would want them to succeed in their professional pathway. Ka whakairi ngā pikitia ki te taiwhanga o Manawa. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo